فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ربي لبون بمحمد أركسا جرتون ككردا ما عمل الخلائق بمثلهما نمني خلائق الدنيا قوتكن ورقرتي وانا كنا لماني تجتي ملكاي كاكساني نقرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالا ببريدو لمانتن أن تسوامي كان agartee haala gaarii qabaachuudhaa fi waan maalayaanii faayidaa siin qabne irraa callisi jechuu tana namni khalaa'iqa ta'e isii akkanaatti hojjetee kan milkaa'in hin hafne jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. alhamdulillahi wakafaa wasalaatu rabbii wasalaamuhu alaa ibaadihi alladhiina astafaa amma ba'd ahibbatii fillah bakka jirtanuttu assalaamu alaykum warahmatullah. al-akhlaaqul hasana haala gaggaarii qabaachuun min asbaabi dukhuulil janna jannata seenuudhaaf sababaa namaa taati. دليل مالي جتش إرقام ربي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه أنا زعيم أنا اتقافة ماذا أنا أمانا فرطة جاء رسول ربي عليه السلام ببيت في ربض الجنة من قرتني جنة قرتني بلا درتي أرقمو قلا جنة فوقي جنة كيسا لمن ترك المراء نما قرتني مرمي ديسي فلما ديسي وإن كان محقا osoo silaa falamuun haqa isaa taate illee eega falamaa taate an dhiise namni jedhee biraa deebi'e akkasumatti gartanii bal'ina gartanii hulaa jannataa harkaa hin qabaafi jaa rasuul rabbi alayhi salaam wabibaytin ammallee ofisinii qabeetin jira harkaan isinii qaba jaan ergamaan rabbi bibaytin mana fi wasaxil janna jannata gartanii garaa walakka jannata gartanii qalbii jannataa keessa walakkaa isaa san harkaan isinii qaba isinii kennuu qophaayetin jira liman taraka alkadhiba nama gartanii rabbiif jecha soba dhiise irraa deebi'e osoo maslahaa duniyaa qabaatteillee osoo liqimsaan duniyaa keessa jiraatteillee jaa rasuul rabbi alayhi salaam wa in kaana maazihan osoo qaldiillee taate osoo qoosaallee taate abadan hin kijibin abadan gusan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam akkas jennaan namni tokko gartanii ergamaa rabbi isinillee qoosaanuma qoostanii mitii jeen jennaan rasuul rabbi alayhi salaam qoosaanuman qoosaa takka haqa malin dubbanne qoosaan kiyyallee haqumaa jaa rasuul rabbi alayhi salaam fakkeenyi siifaan maali jaartiitu dhuftee ulee qaqqaabbataa dhufteeti yaa ergamaa rabbi ani kunoo dulloome dullattiin akka kiyyaa jannatani seentii akkamii jennaan lakki dullattii jannata rabbiin seentuu jeen rasuul rabbi alayhi salaam jaartiin rifattee uleen harkaa bu'ee dallantee firraa gartee kasilaa kuftu firraa dallantee garagalte oggusan qaba as deebisamee jeen qabanii as deebisanii deegan ka ibiddaa ta'e maaliif agartee eegan jannatan seenne maan ayaam tarree jennaan barsii dullattii ulee kanaa wajjin jannatan seentu intala waggaa 30 taatee jannata seentaa jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam qoosaan rasuula ka akkanaa kana jechuudha haqiiqatan idan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam of nuu qabee jira mana gartee fi a'la aljanna allahu akbar mee dubbii tana jala deemaa jirtan na fakkaata hulaa dura gartanii mana bal'aa isinii qabeetin jira yoo isin moromee dhiiftan jeemi rasuul rabbi alayhi salaam hulaa gartanii itti aanu yeddu galeessa gartanii jannataa ofisinii qabeetin harkaa isinii qaba yoo isin kijiba dhiiftanii jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam agartanii mana gartee olaanaa jannataa fooqii irraa olaanu kasii ol namni tokko hin jirre allahu akbar ofsii qabeetin jira yaa garbicha rabbi yaa garbittii rabbi yoo maal taate liman hasuna khuluqo nama haalli isaa tole jaan tanarra jirre jechuu allahu akbar darajaa olaantuuti jechuu gartee haala gaarii qabaachuun riwaayaa abu daawudii fi imaamu xabraaniin kitaaba isaa guddaa keessa baase walbayhaqiyyu fi sunanihi walimaamu nawawiyyu fi riyaadi saalihiin akkasuma imaamu albaaniin sahiihu targhiib keessatti baasanii jiran jechuu hadiisa ajaa'ibaati obboleeyyan kiyya hadiisa lammataati ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa abaa hureeraa keessatti gaafatamanii nuu himan maal jedhan salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi gaafatamaniiti ergamaan rabbi je an akthari maa yudkhilu nnaasa aljanna waan irra hedduu ilma namaa jannata galchu nuu hima yaa ergama rabbi janin eegaa silaa ilma namaati kufaa kaana haala keenya rabbuma beekaa buraa burree dhuma jirra ammoo irra guddaa wanni jannata nama naqu yoo maal hojjetani yaa ergama rabbi janin rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waan je'een gartee faqaala taqwa allaahi wa xusna alkhuluq sodaa rabbii guddaa qabaadhu jeen yoo qofaa jiraatte yoo karaa jiraatte yoo mana jiraatte yoo halkan taate yoo guyyaa taate wasana rabbii hin cabsin daangaa rabbii hin cabsin sodaan rabbii si keessa ha jiraattu tokko kana je wa husnul khuluqi haala gaarii qabaachuutu ammallee irra hedduu jannata rabbii si naqaa jeen allahu akbar wasu'ila an akthari maa yudkhilu nnaasa annaar
wanni irra guddaa ibidda nu naqee funyaanin ibiddatti nu kombolchu maali yaa ergama rabbi jaanii gaafannaan faqaala sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbi maal jaan alfamu walfarj arrabichuma kan kee kanaafi qaama kan kee saalaa sattarachuu dadhabuudhaan qaama kan kee saalaa haraama irraa of dhowwuu dadhabuudhaani jahannama rabbiitti darbamtaa eeggadhu jaan lamaanuma kana nu himan jechuu حديث كان الله إمام الترمذي إمام أحمد الله نغرتي مسند كيست وابن حبان كذلك أكسم غرتي إمام الألباني باسني جران أكسم بوليان كينا الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده سبب ربي نتين سجالة ربي سيقودا حال غاريو قبات ولقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة حال غاري قباتشو كنك ربي غرتي أكس جالته قرآن كيست غرتي صبري دافي إحسانا في حالة غاري كيستي ربي سبحانه وتعالى فارسيسي دبته مال جي قرآن كيستي رب العالمين سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله أكبر وأنجل ربين كينيا وأنفقوا كندا يا غربو التنكية في سبيل الله كرا ربي كيستي وابا فردا يو ربي في سنجدان وفتن بخيلين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لبو كيسان غرتني وف جبتني أمري دنياتي في جتشا أمري آخرات يفتني برادمتني وفين هلاكنا جي ورّا غرتي في سبيل الله دي سيما نقل الرتي دبتمتي لبو وفي جرجرني هلاكون انتاتو جتشو وأحسنوا يروهن تغرتي وان غاري هجتشو دان نما غاري تاجي ربين إن الله يحب المحسنين أني ورّا غارين جالت أجي ربين قد سبحانه وتعالى وكذلك آياتك ستمال جدي باب صبري رت والله يحب الصابرين أن ورّا صبري قبو ورّا أبس قبو يرو أبسته ويرّا حفو دنديس يو أبسن قبني لبوتي تو هلاكو دنديس كنافو ورّا كناتين جالت أجي ربين قدان أما اللي يدو غليسا مرتسو كيست إلمانو مكي جدو اللي هاتو هذا مناكن كتيتيف سي جدو اللي هاتو حق أفدلاجي حق مرتفدو جي إن الله يحب المقسطين ورّا غرتي مرتي حقا جالتو ورّا سنين جالت أجي ربين قدان سبحانه وتعالى كناف حديث برو كيست قسما حديث إمام الحاكم في طبرانين باسن كيستي أحب عباد الله إلى الله قام ربيتي غربتي جالتما غربتين جالتمتون أينو جنان أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا ورّا غرتني خلق نساني حال لساني غاري تين جالت أجي ربين قدان سبحانه وتعالى الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حال غاري قباچون ارغما ربي برتي ورفي لما جالت ماتاتا ارغما ربي ارغون والله يو لبوك كفلت يو دنيان كن غوتون في داسي تاني رسول ربي ارغون دندسو سدبري جرجچو لكن رسول ربي برتي جالت ماتاون كنكي ني ارغمتا مال سلافو ني رسول ربي برجراچو بربادف برج جالتمتي ربي برتي جالتمتي ارغما رسول ربي الله إساني تودامي ونتي برباد سنسن دبرو جتشو مالين ارغما ربي برج جالتمتا قوله صلى الله عليه وسلم جتش ارغما ربي تكون واسجرا إن من أحبكم إلي الرجال تمان نمان برت وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قياك يا ما نمني أكا ندي هاتي تاو مالجان أحاسنكم أخلاقا والرحالة غاريك أبو بكر جان إيه ست جنة أركت درا eessatti darajaa jannataa ol baatee lakki asiyyuu miti ollaa nabi muhammad qubatta yoo siin jedhan maaltu sitti hafe yaa obboleessa rabbi yaa obboleetti akhira allahu akbar rabbi gartanii haala gaarii nuuf kennu yaa obboleeyyan hadiisa kana imaamu tirmizii baase وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة كتاب سنكست الله إمام الألباني تولشي جرجتشو مكارم الأخلاق يو حالا غاري ربي سيكن meeshaa qaqqaalii ati miizan rabbii keessatti ulfaataa ta'uu argattu ka guyyaa qiyaamaa hojiin namaa kun haffallattee qilleensi bubbeen fuudhee deemee salphattu rabbiin meeshaa gartee ulfaataa sii godhu ibaadaa kee keessatti yoo haala gaarii qabaatte yaa obboleessa akhira kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti maal nuun jedhan hadiisa imaamu tirmiziin baase imaamu albaaniin sahiha aljaamii keessatti sahiha tolchi keessatti maal jedhan maa min shay'in bar wanni tokkolleen taane jedha rasuul rabbi alayhi salaam في الميزان أثقل ميزان ربي قدا كيستي وني قيا قياماسي ألفاتو وني براهن جرو يو جرات اللي وني الرسي ألفاتو من حسن الخلق حالا غاري قباتشو رو وني ألفاتو جرو جان وما مالك أن انبتمني كانتو وما مالك أن بتمين أركم نسي قد أجتشو حالا غاري ربي نواكن يا أبو لينكي أكسم رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أجايبا كيست
yoo ati gartanii osoo gartee ibaadaa guddoollee hin dalagin agartanii hojii tantee miizana guutachuu barbaadde kottu dhaggeeffadhu waan ergamaan rabbii jedhan inna rajula bar gurbaan yookaan intalti muslimaa tokko la yudriku dhaqqabuu dandaha bihusni khuluqihi haala gaarii qabaachuudhaan xabi'aa gaarii qabaachuudhaan xabi'aa gaarii kana guddifne haasofne maaliin xabi'aa gaarii argatanii illee dhufne haasa'uu jiraanna jechuudha haala gaarii qabaachuudhaan ni arkata gurbaan yookiin intalti rabbii guddaa biratti darajaati qaa'imi layli wa saa'imi nahaar allahu akbar darajaa nama halkan dhaabbataa bule darajaa nama guyyaa soomanaa oole rabbi sii kennaa jira halkan dhaabbataa bultu yoo jabaattee dhiira taate halkan tokko dhaabbataa bulta sanuu hin dandeessu yoo jabaatte guyyaa soomaa oolte halkan illee walit dhaabbatta guyyaa hunda godhuu hin dandeessu abadan laakiin yoo ati gartanii takkittii tana rabbi sii laaffise haala gaarii qabaatte akka nama halkan dhaabbataa bule guyyaallee soomaan ooleetiin wal qixaate rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala haalli gaariin obboleeyya keenya kana fakkaatu qabdi jechuu hadiisa kana imaamu muslimtu baase imaamu dhahabii wa imaamu albaanii sahih aljaamii keessatti sahih godhanii jiran akkasuma gartanii rasuuli rabbi alayhi salaam hadiisa ulfaataa bareedaa keessatti maal nu dabalan inna almuslima almusaddada gurbaan muslimaa intalti muslimaa gartee qat jedhee karaa rabbii irra gadhaabate la yudriku darajata sawwaami alqawwaam nama gartee halkan dhaabbatee guyyaa gartee soomanaan oolu ni dhaqqabata maaliin biaayaatillaahi azza wajal ka aayata rabbiitiin halkan dhaabbate guyyaallee gartee rabbiif soomanaa oolu likarami dariibatihi sababaa gartanii duuba xabiicaa isaatii fi wasijiyyatihi haala gaaromuu isaatiin darajaa warra aayata rabbiitiin dhaabbataa bulu wallaahi guyyaa tokko makkatal mukarramaa keessatti taa'eetin bo'e nama tokko aalima bangalaadishii dhufe tokko saahiba kiyya waliin teenyetu diini rabbii kana wal maryannuuti sheeyni akkanuma millatee nama tokko arke jechuu nama kunno achi gartee hunda kunoo ka'abaa sanatti salaatu kan agartaa jee arkeen jeen namni kaanin salaata kaanin bo'aa kaanin qara'a kaan ilmii barataami arge kunoo kanaa mitiin jeen namni kun ollaa kiyya bangalaadishitti je halkan rabbii quraana khattamu malee hin bulu ammallee quraana khattamu malee gattaa'u hin deemu jeen namni kun aaduma isaatiiu halkan rabbii guutuu quraana rabbii juzii 30 salaataa bula jechuu halkan rabbii khattamaa bula jechuu mi aniifa teessatti dandeenya waan akkanaa kan yoo haala gaarii rabbi sii kennetti dhaqqabde malee rabbi haala gaarii nu haa kennu obboleeyyan imaana kanaaf rasuul rabbi alayhi salaam inna arrajula almuslima almusaddad gurbaan rabbi isa qajeelche intalti rabbi isa qajeelche eegartee la yudriku darajata sawwaami alqawwaami biaayaatillah aayata rabbii guddaatiin darajaa nama dhaabbataa bulee quraana rabbii qara'aa bulee san dhaqqabda nama guyyaa soomanaa oole dhaqqabda maaliin dhaqqabda jennaan likarami dariibatihi wasijiyyatihi haala gaarii fi amala gaarii rabbi sii kennee irratti jabaachuudhaan agartee milkooftaa beekadhu je wa husni khuluqihi haala gaarii qabaachuudhaan imaamu ahmad illeen hadiisa kana baasanii jiran imaamu xabraaniin akkasuma imaamu almunzir الترغيب والترهيب كيسب باسني جرا وكذلك الإمام الحيثمي في المجمع إمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وكذلك حديث نقرتني ابن الحيان كيس جرات له بقية رجاله رجال الصحيح رجال قرتي صحيحات كيس جراجي الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد وجيك غاري رب سر رجالته كيسا حال بريدو تتوكل كامي جرا جچو جچ رسول ربي عليه الصلاه والسلام يا ابا ذر يا ابا ذر كيا الا ادلك سقجل چاكوتو نا قجلمه على خصلتين حال لمرت غرتي كوتو مي قجل فد هما اسين سلمان اخف على الظهر باچوت اللي غباب دولافتودا واثقل في الميزان ميزانت اللي اكنوا الفاتودا من غيرها عبادات غوتو برور اللي الفاتودا قال بلا يا رسول الله اتنقجل شي يا ارغم ربي جين قال صلى الله عليه وسلم ما جان ارغم ربي عليك بحسن الخلق حال غاري غرتني جبيفد وطول الصمت وان فايدان قبل الرجلسو جبيفد فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي ربي لبون نبي محمد ركسا جرتون كدا ما عمل الخلائق بمثلهما نمني خلائق الدنيا غوتكن ورغرتي وانا كنا لماني تجتي ملكاي كاكساني نغرج رسول ربي عليه الصلاه والسلام حال ببريدو لمانتن ان تسوامي كان اگرتي حال غاري قباچودا في وان مالياني فائدة سين قمن الرجلس جچوتنا نمني خلائق تيسي اكنا تجتي كان ملكاين نفنج رسول ربي عليه الصلاه والسلام وبلجن اخرادا
كان كرسول ربي عليه الصلاة والسلام نهما رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وقال الحيثمي في المجمع رجاله ثقات وقال البصيري في إتحاف الخيرة هذا إسناد رجاله ثقات وبلين إيمانا حديث قرتني الرابودا كيست إن شاء الله تعالى دامس ربي قدان ندبر سسني كننا إرقام ربي مالجان يو أمرين تنتسي بركة شوفيت حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار الله أكبر حسن الخلق هالا غاريو قبات يا قربا يا انت الإسلام وحسن الجوار ولانك يو نغان سر رفي بولي سر غمتشو قبات يعمران الديار بيتو نغاتا أمتتو نغارغتا يو هالك كنايس كيف سجرات ويزيدان في الأعمار عمري تيسن بركة ربي كيسني كاجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام إمام الألباني صحيح يقول حديث نقرتني الرابودا وبليين أكمل المؤمنين إيمانا إر مؤمن تجدوغا كإيمانك بقوتو رجامو مالسون أنيسون جنان أحسنهم خلقا والرحالة غاريكبو وخياركم چالان كيسن فلتمان كيسن ربي برتي خياركم لنسائهم دبرتوتا إساني برتي چالاتي dubartoota keetiif haala gaarii mataa qabattee khidmaa isaaniitiif gargaarsa isaaniitiin yoo isaan jedhan ati dhukkubsattee fi yoo isaan agartee waa fuchuu lafaa kaan anuun dhaqqabaa hoodhu jetteeni haala bareedduudhaan dubartii kan kee biratti haadha manaa keetiitiif ati nama gaarii taate namni iimaanaan sirra caalu numan jirree quba qabaadhu jaan eessa jirra obboleeyyan kiyya tanarraa warra milkaa'u rabbiin haa godhu wallaahi haasaa guddatanii fi fardatti hin fe'anii gaalatti hin fe'anii ربين قلبي قرتي ملكين وهاكنو قلبي إيمان ربنا وهاكنو دبي في نفني هجد ربنا وقرقارو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته